بسم الله الرحمن الرحيم. قالي تماشوانا معلومة أمكتنا مها رمضان دا إيرو روجاد دوايا دا رمضان دا قرك أمتشنا ديقات بكن يكجي قرك بري هر تشتي أم نيت آخر روجيه بينن يعني إيواري بشتي مغربي گرک انسان نیت آخر روزی بینه انسان کی نیت آخر روزی نه روزی آوی نمقبوله یعنی بکر نای نکاره خوارنه جی بخوی نکاره وخوی جی اما گرک دی سوی روزی بگره و پشت رمضان جی قضاب که جبرولو ایواری گرک هر مسلمان نیت آخر روزی بینه حتى كنجي حتى وقت الصبح يعني حتى المجا الصبح أمكارن يتاخو بين فكي كنجي أمكارن بينن بشتي المجا مغربي يعني بشتي أمفطرين أمكارن يتاخو بينن حتى كنجي حتى وقت المجا الصبح دوي أرايدا يعني مغربي حتى المجا الصبح أمتكيجان وقتي دا نيتاخو بينن جائزة بكيرتي أما الگوری شافعیه پشتی المجا صبح تنیتا خو نما کاری بینه الگوری حنیفیه جی حتی بری نیورو تکاری نیتا خو لروجیه بینه لبشرته گره که تتشتک نخوار بی تتشتک نو خوار بی لبله گو باغلی مذهب امام شافعینا گره که بریا فجر نیتا خو روجیه بین یاد دوا گره که گرکه بیجن به از نیت روزی بگرم روزیا فرضا مها رمضان ایسال یعنی نیت روزی بینن مثلا بیجی به نیت روزی بگرم صبح چه نابه گرکه الا روزیا رمضان پیخ یعنی ناوه بیجی به روزیا مها رمضان اوجی اونملیا یادی انسانك وقتی گو راب سحوره مثلا نیت نانی رابو سحوره خوارنا خو خوار اما دیسا جی نیت نانی او رابو ناوی سحوره تکوه شونا نیت دا چما چوکو نیت بقلبه انسانك نیتا خو گرک بقلبه خو بینه بدف بیجه سنتا yani insan بدوی وقت بیجه سنت اما önemli olan niyeta kalbe. Uyadi gerek her şeva Ramazan'ı niyeta xo tekrar bke. Yani teiro niyeta xo ani, teiro yani iştevari niyeta xo ani, terojiya xo gird. Rojadi gerek diset niyeta xo bene. Rojadi gerek diset niyeta xo bene. سی روزی گرکت سی جاری نیتا خو بینه بیک نیته سی رو چه نابه جبرولو گرکت نیتا خو دائما چبکه تتکرار بکه یادی گرک ام دیقات بکن گرک ام نخون ام نوخون یعنی پشتی المیجا صبح وقت صبح حتی مغربه انسان گرک نخوه نوخوه و گرک جنسل ilişkici neke. Avana rojiye çitkin xaratkin. Ya maluma devirda çok önemliye. Roji bu vakte girtin. Mesela insanak vakte go beri dest rojiye bke gerek saata xomezene. Mesela المجا صبح saat çendad bey. Lehviya meled mene cana denge mela naeda veya diyelim ki mela geçti mene mela şaştı be saatavi galata ya mesela nel şeyh vekili ki 10 dakika pişti fecr azan de tiji tedbi hatta mela azan de ze bukhum vakti mela 10 dakika geç azan bide rojiyata kharabu çene bu çünkü tad vakti sabah da roji nagirt ijbarulu insan Müslüman gereka beriya صبح جي وبريا مغرب جي دائما ساعتها خوا كنترول بكي لقورا ساعته بفطري يعني هر زمان
ملا نحاضرة جارنا ملا مثلا بيجي نحاضر بفيا أم نلجيقو جاملها بن قالك أم تشب فطرن أم ساعته بفطرن وأم ساعته روجي بقرن جبروا له وقت ونمليا قالك مسلمان خو نزان نكن الساعته ميزنن وأجر ساعات وآذان ويمشي هفدي ببي تمام اما وقت آذان وساعات ويمشي هفنبي قالك الجورا ساعته روجي بقري وتلقورا ساعات روجيا خبخي مثلا قالك جاد رمضان دا دجينا دا مثلا مركزي سيستم هيا مؤذن شاش تبي 3 دقيقة 5 دقيقة 10 دقيقة بري آذان دي تميزن عالم حم فطري يا تشمت فطري دبي والله ملا آذان دا ملا آذان دا تي خوغري چمت خونا گرد اما خونا گري روجيا خود خوي حلبو کی گوتا خوار کرکت وی روجيا قذاب کے چونکہ او روجيا تا چه نبو اجبر وی قاسي کرکت روجيا دا املوانا دقات کن ويك جيجي ام زوب فطرن مثلا چاوا ملاقو الله اكبر ساعتا مجي تمام بو ام نبي ولا كامل مجا خوكن وام دورا خوارنا خوخن پیغمبر ما عليه السلام دبي زوب فطرن دبي پیغمبر ما عليه السلام وقت آذان دهاتا خوندن دفطري ودورا المشتكر إلا روجيا خود وكر ودورا أو دورا المجا خود كر ودورا جي خوارنا خود خوار أم جي قرك أم زوب فطرن وجموري أم جيس ساحوري بكن يعني أم ساحوري أم نزي وقت الصبح بكن أو جي سنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم ويا يك جيجي يعني تشتغو روجي خرات كي تشتغوش پیش وش پاش و دوه انسان دا گوه انسان دا يعني قل كي گو دلاشه انسان دا وكرينا وقت تشتك دوانا دا هر ميدا انسان روجيا انسان خرات به جبرو له قل ايغو دلاشه انسان دنا يعني ايغو نورمال خود تعالى خلق عندنا دوا دا يعني دوه کی دا پوزه کی دا دگوه کی دا پیشو پاشی انسان دا گرک تشتک نچه هندرو وقت هر هندرو روجيا انسان خرات به مثلا جانت پرسند به ولا استشم اسکارم در زیا خل خوخم تکارل خوخه چما چونکی دند قلکه گو وکری دنا يعني جبر گو دچرم دیا بشرطه گو نا ویتامین ب تکاره در زیا خل خوخه یا یکدی گو روجی خرات که وقت تبقستی کا خورشنه مثلا انسانك يلم كي زعف خواريه دبي ولا از خورشنم وقت گو خورشنه او ورشاندن جي روجيا تا خرات كي اما جبر خو وقت تورشه روجيا تا خرانا به جبر گو او تشتيج اوريت درت كفن نجسن همن گركت چبكت هر آون الدوه خورده و تباوجه دروا جبوگو او نجاست دویتا دا نمینه چونکو وقتی گو توی نجاست بقرپینه روجیات دیسا خراد بی جبرو لو گرک عمل ویجی دیقات بکن و یا گو روجیا مخراد که یک جیجی گو یک لبا کفلته خواه رازه وقتی گو انسان جنسل الاشکی بکه روجی خراد بی و گرکت دم هاجی روجی بگره جبرو لو دمها رمضان دا گرک یک حفظه خواه پیرکا خواه دو وقت روجی دبکه يعني یک جنسل الاشکی نکه او جی روجی خراد که و یک جی وقت انسان بخوبلیزه و مثلا بخوبلیزه او جی روجی خراد که وقت پیرک جی مثلا دیلم که روجی خو گرتیا روجی گرتیا اما بو نیورو مثلا چبو كتب المجيا دا ويش اخي روجيا بيرك خراد به او وقت گو گرتيه بوش چو و جاره کدی و روجي چبكه قذاب که یا دا مثلا بيرك كد مها رمضان دا دوغم كر وقت گو دوغم كر ديال معصر دوغم كر او روجيا و ديسا خرابو چونكو و پشتي ولادتا خوا و نفاسا بكشنه چر روجي گرک او پیر حتی پاقش ببه نما کار روجی بگره
ويا روجي خلات كيك جيجي دينيتيا مثلا ديالم كي دمها رمضان دا دين بو ويا إسلام دركوي يعني يكيش دين دركوي أوانا جي روجي خلات كن گرک عملوانا دقت بکن وکی دی افتشتی دی روجی خلا ناکن السلاوی خوش وردشینم السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.